Jammu and Kashmir JNK India map khan enwang la marto pa khan mishing lu sambor chhor deuh ni om takin Jammu and Kashmir anti fo chu I muang he Jammu and Kashmir hi India ram vek emotisu politics mai ni kha amar thanglam Azad Kashmir kha Pakistanin awain kata turani na a hai kan lo apply lo kan hi tia lung oilo zat chunga anthunun hania marchaklam aksai chin transkora korom kha China in helai chukata turtia akei puise hautlat anipoka phelphoka achanve ayajim chimlam Jammu and Kashmir le Ladakh phai rom ho hi India sarkarin kan thulova helai ronlai lu chu inthal thokane mai tia ahum hal lai chuni Kashmir hi edi zanga chhovel kha chuan Hindu ho mun puyelania anuwa budi sakhwa lo lian velea edi sangkha jani vela hi chuan Islam ho hian anne to ome Sangkha jathum somthum pakwa Shamir chu Muslim lal masaber harania Sangkha janga somriat parukatanga Sangkha jasari somnga pakhatleng hian Mughal hau khan anoplea Sangkha jari som pakwa chuan Ranjit Singh Shoi Punjab sipai rual chuan neilet vek tumin anrun tamup mup maya mase Sangkha jari somli paruka Punjab ho chu ne ani ta hlo mai ni chutian ne anni nu chuan Hindu pachal Gulab Singh chu lal haron dileta a India independent don khan Pugandia tu sama chuan Muslim le Hindu in kopa Ramzau le ropui tak din kha amitla mase Muslim shoi tu Muhammad Ali Khan Musalman hau chuan sarkar than an siam ngei tu ni khan ashia khochaklam East Bengal le khotlanglam Ramzau taka chuan Punjab Sindh Balochistan mingla kopin Pakistan ti in sarkar an din tani India chu Hindu lal ramzatam tak chuan I helovin anzom ngala Kashmir chu India imo Pakistan emo adu zok zom thei tura du thlan thei na pek an ni Pakistan le India hroi tu masa te chuan Kashmir chuan khoi zong e azom don ti thin phu dep chungin an lo thlir khiau maya Jammu and Kashmir hi Muslim ram ni ma se heti laya anlal Maharaja Hari Singh hi Hindu kulmuk lutuk mai halonia India zom athlang tatlat maya hi Pakistan chuan athi khle maya me pui du dan lak ani turani atita a Jammu and Kashmir chu Pakistan tana be tirani thainan tharum manga beitu helpol adin ngala Indo pui pani lai khan Kashmir atang hian British sipayalut singsari sanga zet an oma Muslim de ovekan ni Indo pui pani na lo top khan heng sipai bang tamjok ta chuan ala le Kashmir tan ti in India sipayan kap ngala Pakistan chona rukin ral thom tam taka thon lu baka Pakistan volunteer noi telin arukin an pui ngal boka Muslim ni lo reng le India lamtang sipai le police ta chu no cho vek tumin an bai zui ta a mishing anin suat ton ta hem mai ni Maharaja Hari Singh chuan India sarkar puina dil ve thunga India sipai rual te chu phur takin an lu tamup mup maya remchang lai pianga anin kap ton ta sia maya Pakistan puilam chu zoin an tlom ta ni anu zela voi tam tak anin bai zui ngala boina neu phei chu soisen chi po ni lo heti ni to nak lai hian Sangha zakwa somsari pakhata chuan East Pakistan shoi tu Mujibur Rahman chuan independent apuang taput maya West Pakistan atangin sipai thabik commando noitel anon lut chawa heng sipai haulo lut tur hi longchol huna Bengali mi puiten an lodang tlat maya longchol huna te rail station at chuan an pungkhom lui mai ni West Pakistan atang chuan engti kongpua lut ngei turin thupek alo thlengta chung Pakistan sipai lo lu na dal tu mi pui pungkhom te chu Pakistan commando te chuan tharum mangin anan ton tlang ta te renga arab thak nge ye rifle le puak rang silai chi sang heavy machine gun te nen meu anan pong ka ta tak maya indo pui nulama machine in thana rap thak ber atling hialin an soi Bangladesh volunteer puiturin India sipai nuaitel an lut ve ngala in baina sariab riap takan ni Indo na satlai phei chuan US long rual 7 fleet po anron nai hle in an soi atopa Pakistan atlom le ta ti chuan Bangladesh ramthar apiang tapokani Sangha zakwa somsari pania chuan Kashmir chungchanga tunlaya LOCNT fohi Simla agreement azia alonita a Pakistan chuan nange ngoi takani India chuan achan lama chuan sipai mun pui lian tak da in a opmuk maya Kashmir zalena sual tu pol chuan thirling nei nena hung tatle uluk lutuka India sipai tan an ven chu ron kan ruin poi an ron khoi thin ani
sang kha zakwa somkwa pakwa phaika chuan anron lutu mai poni lawa anin kulna sahlea Kargil Sanjak Batalik Tiger Hill le hun tam taka bunker trail khen siamin tanmun han lo khoa India sarkar puimeu po aboi hle ni apoi mo laiber mascom le dras phairom kongpuya India sipai chevel clear theina Tiger Hill lak le tekha hau tak ngat takani India thlona miras rol khachuan bomlian puipuin an handen ron ngek maya Tiger Hill hi an lak ngat chuan Pakistan tan po tran ngaina om to lawang anhuwa miras rol khatvel hian guide missile bomb mangin kilometer ni lek atangin an han bom le chur maya atopa India sipai sang ni rualin an han lu chil tak mai chu puiriap takani Pakistan point in daw thona ron tir mai don an hriat awangin MiG-29 rual khatpo an han chop nai ta ma se na safea darkaria jet an hanin ka ngek nu chuan India sipai somriat pani jet tenu na ti sen chu vurzinga aluang sen ngei ngoi to liampo zani jet anom ta Pakistan pui Kashmir zalena sual polpo thole tur ommi alo hian antikoi zek zukta zasari chuang liampui torin anrum chu to bok antlom le tange ngea Tiger Hill bunker rin omlutuk Pakistan pui na siama chuan India flag anlo zar le theitani hei Tiger Hill peinangot ania mundanga Kargil tololing marpolo le mundanga po na salutukin anin khoi nuai boka Pakistan chu atlom le tani engtika ama he boina hian top ni nei lowang mandewa khan JEM hel ho chuan India sipai tam tak silai le bom hangin anon that le towa heng boina ta hi ti top thai ani beisain Kashmir special status semi independent chu ti top aloni ta a he India tan pui article zathum somsari ang hi chuan Kashmir hian foreign affairs defense le communication bak thunai na pum hlum an nei ni danthar article 35A na an mangthung dona he dana hian Kashmir te chu anin hungbing thung dona Kashmir khwale tuidik tak chau sarkar na le hamthana sanga anin vobik don ni ma se Kashmir chu state puitling anni na hli sak anni taria UT panhile Jammu and Kashmir le Ladakh ti in UT panhia thren ania JNK hian legislature MLA an la thlang thei dona governor le chief minister in thunaina anin semang Ladakh ero chu central hnuaya omin lieutenant governor in awpang India hian chu asanin independent po pete reng se Pakistan le China hian engtin nge thutluk na an siam ve chunang le an boi tho don ni khulai ram khu Middle East ang mai hian a boi renga ala boi zel don ni te poin na lang